एक हुबले यफी वरो की प्रलोक की वसन्याव सुक वो पाइ ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते hakani ka video kwa open snyau chapi wat kut pen artali ki kti yong wi ukhna khanro hadin wa padung ubam ha West Bengal hawakam te kamon jia ini waro te ton abi yakani ka video hadu wakut khanang wa yo tip i ye wasakhet te hamdam le u ye subscribe your new channel we khnyon how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho phiu yo ye ki video wa thame te ton sdangi ka result election ha West Bengal da wanra panban ko da kathma hadin wajab khput ka BJP ya ka TMC wei ha ka sen wanang kong da tangkhan ye sanchar wa khatsan snem ka TMC ha West Bengal hakatu ka me da cha set yap u PA yong u leader ka BJP wei ka be yong u te wa cha set yap da ongko wa iti i cha set yap u khon ko to nei da wa rem ka mamata ha u adhikari na ka Bhabanipur constituency nei te idaw da atek ki ya u khon ko u kre kam u PA ya u adhikari wei hadi nei te wan da pedung sa ubom hajan iyung kaman be ka wadang deb job election na ka party BJP wei to le ka wada yeng ya khun yo yo justice ka khon yong ka wada cha slide board cha pan yap ha RGKar Medical College and Hospital hey por wa em duty ka pli wei ni step 1 dat kut pen artali ki kti yong wi u khana khanro u wakhat pras nem irta u wada tip pertuikam u badsha hadin wa pedung ubom ha Murshidabad district ka West Bengal uti ubom da pedung u hai por wadang mut bha uti u khana wo kan ria thau ya o na I thau I wada bo chwa u ya o hajan yung u wei kat wadang ra u ya uti ubom yo bo na kan ria no ya o chawi kat wada ting u ya check ki pulit ha iti I thau wada bo chwa u ya o kamte da pedung u wei da tkut le ki kti u pen ar liang wei hadin wada jia kam ni da kitli bo no ya uti u khana kan ro cha hospital te kat wadang mi ki sngi snyau ting wo up ye ki jingjia ha West Bengal sadu icha panyap pedung bom ya cho ya dat bait nadu wadep ka election te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi ya subscribe we like ye ki video khanang we yo pten cho cho phiu yo ye ki video wa thame khublej bon